sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Kaum wahabi lupa kata kaki pegadah syariat Nabi. Syariat Nabi jadi pelayan dalam sembahyang harum usalli. Syariat Nabi jadi pelayan dalam sembahyang harum usalli. Allah wahai kaum umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Allah kekuatan sebab dibanci datat umat jemaah azan sekali balikin mayat diken hartan harum peringat ke urung mati. Balikin mayat diken hartan harum peringat ke urung mati. Allah bangun Umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Allah lapan Sayyidina ana ajaran terawih lapan jika nabut Nabi kan beri maulud yekan harta digabungan beri ria kan beri maulud yekan harta digabungan beri ria. Allah wahai umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut Sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Ikut ulama jika nak sesat cukup tak mengaji. Jika Yahudi letak yang pula bersalahan mana sesuai sunnah Nabi. Letak yang pula bersalahan mana sesuai dengan sunnah Nabi. Umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Allah bina ulama sino di Aceh ilmatul lebih Nabi le Allah bina ulama rana pekabar urung lebih banyak akhirat. Bina ulama bina pekabar urung lebih banyak akhirat. Allah Umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Allah tolongin umat Islam ikut syariat Muhammad Nabi. Mereka ikut Sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Mereka ikut sabah jamaah, kaum bid'ah, kaum wahabi. Allah.